Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, dari nisab kita ni miabot pa sarayaw-rayaw dum amo ina biya sidumnya labi aula dum Jumaat. Alhamdulillah in mga ini dengan kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat sa lagu-lagu Diyos niya haipon niya karena kasirun minan nas kamatauran ding mga manusia di nila na pagkatumtuman mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kanila in katumtuman nila na sadya amuin bunyi-bunyihan pagdunya ang mahinang sabab kalawa kanila dahil nga magtaat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama lahattumul yawm, kita sing kamukataan in kamatauran si manusia bisan pa yung kaaunan niya yaun na in kataan Diyos kanya si Allah subhanahu wa ta'ala na matiyo dahil kanila in makatukbal sin pagsarang sukol fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga nikmat sa lagu-lagu kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in masikan in kita niyo kataan matuyo matikul amo in dumawhat sin pangadjian sarayaw-rayaw atawakan tumuntod sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala marsababan dakula sa matanda ko sin kaulamaan sin kita niyo kataan miftahul jannah kunsi sin sulga sabab maita in manusia hababaw sing bumi ini na barhajat siya akatan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil nga sabab yan in kita niyo na suway di masumo tumukba sin pagsarang sukol fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab na masi-masi kita niyo ihidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi aun tuyo yari biwos kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab maita na in manusia tabiat sin siya na mukun siya roon hakaroon labi luba na in manusia na in iman niya magtaas iban magbawa tumaas in iman sin manusia na kapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala mawai sabi ni man sin manusia at tatkala in siya yaon naghinang siya sin maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suday nga sabab yan mga karidaan yaubungan sin Allah subhanahu wa ta'ala tapon daranun natutuod po Allah subhanahu wa ta'ala iban ipangayo natudua po Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya kita laungun haaraman niya sabab isiyo in kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala kung nagtuod in siya na siya malaung na isiyo in liyaw ng isab sin Allah subhanahu wa ta'ala kung nagtuod na way na makahidayat kaniya malaingkan tupot Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabab yan mga kiyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na pagka yari kita niyo masi-masi ha mga pangadjian sa lagbo-lagbo amoy siyabot ha mga kitab-kitaban sin mga kaguruhan iban kaulaman sin kita niyo biya na kana Syekh bin Baz rahimahullah iban sin mga kaibanan pa biya kana Syekh Utsaimin rahimahullah biya day sab kanila iban biya na sin mga kakitab-kitaban tiag ta'lif sin sila biya na sin mga Zadul Mustaqni mga ini na muraja'a atawakan na bisis sing kita nukatan uas sin Quran iban sin hadith
Suray nga sabab yan na harum ini na yari na isab kita niyo sumud kita niyo na isab pahamukbab at tawakan pangadjian na isab pagkay mga liyawayan. Alhamdulillah, magsupor kita no Allah subhanahu wa ta'ala nakawa na to iban na pangadji na to at the same time long hikuan na naon na to in sual iban jawab haamuin aon piaga hawalan sing kita niyo ha mga liyawayan na kiarilan na to yad to ya mga kasawahan laway ring ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban laway ring ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arumini na kawaon na to diin ni tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala kato iban kakaus-kausan na to amo na in bab adabul masih ila salah. Amo in adab laung sin bahasa suhug na tumtumon sing kita ning kataan muna dirihilan na sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kataan bayan wayroon na tiyapok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga pangadjian amuin makaiyan in kaiwanan manusia laung nakulang atawakan bukun jukop ayaw pawala biutang sin syara haara ma Islam in matampal na katutan yung kataan aun hukuman walau kun misan in parakala laung ta bang nato akkalun na wala na nakasud sumakawa yaun masi-masi in aka mabiya na sin sa paratisin kialawayan na to adab pagsud palawang sin CR adab pagsud pa asawa sa lagu-lagu na im mga inikatan dirihilan na sin syara sin aka ma Islam amuin biya mga kasawahan. So ayaw pa yan dihilan sin syara in sa lagu-lagu pangadjian na inhumarap na pasambahayang amuin sa lagu-lagu wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila manusia labiluwa ha mga muslim. Suray nga sabab yan na yari nakita niyo masuok na long hikuan na masuok na kita niyo makasud pasambahayang ini yari na isip kita niyo pabab amuin manaw madto pasambahayang pang mato bahasa suun bab adabul masiyo ila sala inhati niya bang kawa ding haway wa ka kauring ha office inhati niya humarap ko pakain inhati niya bang mudyong ug innida atawakan panawag-tawag ding nga masjid na biya din in biya mga aturan simpag panaw mo madto pa masjid atawakan madto palawom atawakan madto kumadir atawakan tumabo sing sambahayang siyabot halom sing kitab mahamulya yustahabbul masiyu ila salati bisakinatin wa waqar inhati na sing mustahab ini na karayawan inhati niya nagdapa-dapa sing karayawan in mga sila amo in manaw madto humabo atawakan humadir atawakan tumunay sin sambahayang subay in sila na bisakinatin wa waqar bukun biya mga naguus-us bukun biya yaapas atawakan aun kialiligapan mapuas daing sin tumabo sin panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin hatihan niya ay yustahabbu lahul masiyu bitta'anni inhati niya aunun niya tuod harin hawabaran niya bang siya madto sumud at tawakan manaw pa masjid na bukun siya naguus-us inhati niya suway aong pagka tumaknina sin panaw niya lawiluwa kaisa niya na halom kaw panumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun kaw ligap ding ha mga pagdunya biya sing kita na to ha masabihawon amunayn mahinang sabab di ka mudarat ka ni hakarandanan na nagditext atawakan nagwa-WhatsApp atawa uno-uno na tibayhuan ikasasat ka na sing pag-akhirat niya ikarwan niya bangkaw humarap pa masjid uno pa wa yuqaribu bainal khuta inhati niya aunun sin ikaw sabab mayta na karayawan subay to din ikaw ang kaumadto pa masjid lawiluwa sumud kaw mong palom sin sambahayang niyaon na halom kaw tumaknina mayta adamul ajala inhati na opposite inhati na in opposite sin tumaknina amo ning pag-us-us inhati na bukun kaw nag-us-us halom kaw ya mga salamat atawakan bukun kaw ligap sari di na nakakandung in pangatayan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab mayta na hakaiban ng riwayat in tikang sinsiki mo dampal patuo karayawan in makawa mo hari indi in layo sin mapanaw mo pa masjid in
tikang sinsiki murampal palawa na papas sim mga pardusahan mo. Bukon kayan sa lagbu-lagbu karayawan, bukon kan deng ha mga adab sa rayaw-rayaw, nabiya diin kakawa mo sim mga karayawan ini, bangin panaw mo pa masjid, naliligap kaw. Ha? Biya din ini kakawa mo sim karayawan kapaiddahan fa Allah subhanahu wa ta'ala, di mo misan kaingatan bang kaw humarap pakain. Sabab may ta, naliligap ko sim pagdunya mo. At kala himadir na isang bahayang yaon, waktu na sinsang bahayang yaon humarap na kaw pa masjid, na imarapat na bukon kaw laong taamuin, biya kaw sin iya apas. May ta, 5 rawa aw 5 ruya an Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, idza sami'tumul iqamah famshu ila as-salah wa alaikum bis sakinatin wa waqar, la tasra'u aw la tusri'u, fama adaraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ini makawa na to aw nahkam dun halawm ini. Ha? Aw nahkam makawa na to. Muna at kalain ikaw laong ta nakahadir at awakan nakakadto na kaw pa masjid. Sari di na wala na kaw nakaabot sinla ka at panagnaan. At awakanin iabutan mo, nagruruko na siya. Ha? Nagruruko na, harin diin na iabutan mo, amuyad tuin huno mo, amuyad tuin hitinog mo. Bukon bang sa upamen iabutan mo nagruruko, at awakan ubos na naghulog takbir, at awa iban simma po as parang hideng hadto, na humulog ko isab takbir magbasa ko simpatya, sambil makay tidal na imam, inhati niya wala kaw miya kada uno, wala kaw miya kada hasyara. Sabab may ta, unin akisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama adaraktum pasallu. Inhati niya bang iabutan mo nagruruko, nakakatuko pa masjid, ayaw na ko magbasa simpatiha, ayaw na ko humulog ko magtuy takbiratul ihram. May ta, fama adraktum pasallu. O kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang aun iabutan nyo nagruko, ulog mo takbir ang pakauruko. Ha? Wa man adraka ruku faqad adraka rakaah. Inhati na bang mo iabutan nagruko, nakaabot na kahambok no? Nakaabot na kahambok rakaah. Nabi adinin kaabot na hambok rakaah, wala ko miya kada iman, yung hatin na mukhalif kaw, nagruko na inimam, humulog ko takbir, nagpahatya pa ko, nagkakinisan pininang mo, inhati niya, nakamukhalif kaw hasyara. Ha? Inyad to ahkam panagnaan. Inahkam hukuman hikarwa, wa ma patakum paatim mo. Bang atat kala na uwos na, nagsambahayang, najukupan mo na inwala mo. Ha? Najukup. Sari di inyabutan mo, duang karakat dakuman. Bang insiyang bahayang upat, inhati na kulangin kay mo pila, kulangin kay mo ruwa. Inhati niya, ang pakaw timinog. Ha? Ang pakaw timinog, wa ma patakum, inhati niya bang aun wala mo mga yabutan, na paatim mo. Inhati niya, ipapajukup kay mo sinsyara. Unim ma naroon ha ini, sin as-sakina, al-wakaru wat ta'anni fil harakati wal yasir. Inhati niya ron ha ini, na suwayin ikaw, bang komyad to pa masjid, na suway ikaw amoy biya halawm hanung. Bukon kaw halawm sambatan na to, amoy nasa sasaw kaw. Ha? Bukon kaw amoy biya mga present in mind mo. Sabab may ta, na humarap ko yung pasambahayang, na wiluwa aturun mo atawakan, inharapun mo Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Iyad wal Qurtubi, wa bima'na sakinatin, wa dhakara ala sabilit taqid. Wa qala an-Nawawi, al-dhahiru anna baynahuma farqan, wa anna as-sakinati at-ta'anni fil harakat, wa ijtinabil abath. Inhati niya, lilay runha ini isiyo lilay Imam Nawawi, inhati ni harunay nilaw nasin as-sakina amunin at-ta'anni. Inhati niya amuin hanung kawang kaw pa masjid, bukon kaw naliliga, bukon mataod sa sawmo. Ha? Opposite isablong na sinuno, opposite siya lang na layuan mo siya lang na ring haabath. Uninhati na sin abath, amuin magbis sa dako sinlong lama. Inhati na humanap ko makamasjid, bukon na mataod tabiyayaon, aun makto makaputing pakaw, aun makto ginis pawal na pabara pa pa. Inhati niya, aun pa makawa mo ring mga pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Wal wakar fi hayati kaqaddil basar. Ha? Wal hifid was sawt wa adamul iltifat. Inhati na long naroon na isab sinwakar, amo na inbukon ng lilingat-ingat in pangatod mo. Ha? Inhati niya yagto kaw manaw pa masjid, biya mataw din uno mo, mataw din sa sausim pangatod mo. Sabab may ta, bukon kita ini malaikat. Aun makakarandanan, makakatod din uno mo, makaatod in pangatod mo, pahiyaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad pin halian. Ha? Amuyad pin halian, kakabdil basar. Inhati niya,
suway mo hi uno, suway mo hi babaeng pangatod mo. Ha? Iwan unuhon mo inuno mo, inuno mo, impang lingi mo. Bukon kau nang lilingat-lingat. Ha? Bukon kau nangangatod-ngatod pakaid. Ha? Ha? Wala yushabbiku asabiahu. Inhati niya, bukon biya mga aon sayo man kau pamasjid, nagpakakukula po ko sin mga lima mo. Inhati niya bukon, yung mga yadto, aon kauno, aon kalangan niya. Ha? Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gamanin hinangon sin ikaw, bang kau pamasjid, puno kau, mangindua akaw fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa yaqul, ini pamong sin ikaw, Bismillah, alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Ini pamong mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang kau manood ng pamasjid, na tupot mahasutsi, mahatinggin Allah subhanahu wa ta'ala, naghidayat kako. Sa may taing karya sa linya, atawakaan na ing kaunan niya, wayroon makahidayat duwaing, malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yan halom sing kitab sing kamo, Suratul Su'ara. Al-ayat ila qawlihi ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim. Hidayat tandasin Allah subhanahu wa ta'ala, tatap doon kanya amurain mga pangatayan sa wasa. Amurain mga pangatayan malano. Inhati niya mga pangatayan din diha pangatayan si ikaw paunigkil aun jangki aun kibir aun katan na malayo kay mo. Inhidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Surah nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala layuan sin kita niyo mga nasabot yadto. Inna ahadukum ida tawadda'a na siabot hakaywan ang riwaya faqad ruwiya al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah marfu'an inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsinu wa atal masjida la yuridu illa as-salah la yuridu illa as-salah lam yakhutta khutuwahu illa rafa'ahu Allah biha daraja wa khatta anhu khati'ati hatta yadkhul al-masjid. Tumtumun sing kita impagpanaw mo pa masjid nakarayawan sa lagbu-lagbu iwan unuhon papasunsin Allah subhanahu wa ta'ala mga pardosahan sin ikaw. Sabab haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala illa man atallaha biqalbin salim. Uno pa hinangon sin ikaw rin ha mga adab ding ha mga adab sa rayaw-rayaw ang kau pa masjid wa yaqul ini pamungo Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alayka wa bihaq man masyahada fa inni lam ukhrij asyarran wala batara. Inhati niya inkahaw po andi mga tiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nahipangin dua amo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Halasal miyad tukaw pa masjid na asal yawn dua anasya nabang kaw hakarandanan pa na asal kaw nangingin duara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lima rawa an Ibn Hibban wa Tahawi an Qab ibn Hijrah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Qab ibn Hijrah idza tawadda'ta fa ahsanta al-wudu'i thumma kharajta ila al-masjid fala tusabbika baina asabi'aka fa innaka fis salah. Inhati niya liyangan aung kanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga parkala amoy bangkaw pa masjid inhati niya bukon kaw concentrate bukon kaw concentrate ha mga parkala yadto sabab mayta na inyadto aun deng ha mga panglangi si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puno pa wa dhahaba ba'du ahlul ilm ila annahu la yukrihu at-tashbika kul asabi fi hadha al-wad'i wala fi al-masjid li adami thubut hadha an-nahy walamma sabata bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila akhir al-hadith hadha al-hadith rawahu al-Bukhari min hadith Abi Hurairah fi qissati Julyadain. Inhati niya na inkapanglangi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga parkala yan na wala lang na sabab mayta wala pa kaw nakauno wala pa kaw nakakadto pa masjid inliyangan darain dito tulong na amoy biya mga bihan ko sin lima mo inhati niya bang kauroon na uno bang kauroon na sambahayang inya tulong na hat kaw mianaw na aun khilaf sim mga uno aun khilaf sim mga ulama walakin al-qawlu jumhur annahu mamnu'un malainkan ang mga jumhurul ulama na pagkay sabya mga bilahaja nari ikaw manjarhimi ng mga biyahadto parkala. Uno pa yustahabbu lahu an yaqula bismillah alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Inhati niya karayawan mahinang sing kita niyo tumtumon na tuing kita niyo katan hagumi barhajat kita niyo karayawan labi luwa na sibu da kaw bata
sibu da kaw tao dalta mo, lumaas ka kaw, naingkatan manusia, na magpatuod siya, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suray nga sabab yan na, ingkita niyo katan, gang biya di nintuyo na to magtipon sin alta, sa suway lawi yung pagtipon na to sing karayawan, paadlaw akhirat. Sabab may ta, amuyat yun hula, kakal pagulaan sin kita niyo katan. Inalta bang nato syari mausal pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala on waktu na mahinang sabab ha iuno pa ipalo pa kato sin malaikat hadlaw akhirat sabab may ta wala nato siya nausal pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lima ruya anis samarata an Jundab marfu'an idza tawadda al abada bis salatil maktubah fa asbiga aw fa usbiga al wudu summa kharaja min babi dari yadayhi al masjid fakala hina yukhriju bismillah. Inhatin yaring ha mga ahkam makawa tara isabdi bang in ikaw nag-air na mayroon na mga basahon sin ikaw mapuas dahil sinuno ha mapuas dahil sin bismillah. Inhatin na mayroon na hakato biya mga masi awam in kamatauran na mataod palong na salamon pa yung tubig. Inhatin na jinis in biya mga kakahinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunin na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwarad. Isiyusin himinang labiluba pa mga hinang biya sim mga siyabot na to ibadat amuin tupot pa magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala wala na nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa abtal. Inhatin niya batil ibandi tay maun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labiluba Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa wa yustahabbu lahu aidan inhatin niya na mangindua akaw Allahumma inni yari halawm singkuan Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alayka wa bihaq. Inhatin niya na mangindua akaw fa Allah subhanahu wa ta'ala aamuin bang mayan in uno mo in kataan pardosahan mo ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala ibanin ikaw tattap hauno tattap kaw halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa innama yustahabbu lahu an yaqula inda khurujihi min manzilihi muttajihan ilal masjid aw ila ghairihi ma thabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala na daing sab mga uno daing sab mga aturan sim pagpanaw pa masjid na amo na imamungkaw sin siyabot na to yadto kaina daing mga adab yadto sin paguno adab sim pagpanaw mo pa masjid wal aqrabu adamu masyu'iyati hadha dhikr asna'il mashiyu ila al masjid li adami thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama yustahabbu an yaqula ma rawahu al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam. Patan talong taray nga mga adab amo na in mamu siyo na amo in matko pa masjid sin Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alayka wa bihaq mamshawi hada fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'a. Hati niya mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ding mga dua siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain Allahumma ij'al fi qalbi nura mataod ding mga warid lay mga kawakan nyo yan ding mga hisnul muslim mga dua alal umum imano siya pang siya manaw pa masjid na bukon siya long ta ligap haparkala dunya malaingkan na bihilan niya chance in kabuhi niya bang siya humarap pa masjid na dairikon niya kataning kakahinang niya fa Allah subhanahu wa ta'ala waya di siya maligap sinuno pagdunya niya atawa ka manglingi-lingi pakain sabab may ta aun din doon ha mga uno karaha wa ida uqimatis sala fala salata illa al maktuba apabila long na tumindog na isang bahayang tiad tumuyaw na masjid na wayroon na uno niya way na sunnat niya inhati niya aun na isang makawa tari ahkam ay ida ibtada al muaddin fi iqamati as-salah fala yajuju an yabtadi'a fi as-salati nafilatan sawa'an kanat hadhihi an-nafila fi as-sunan aw ar-wajiba aw min ghayriha li qawli sallallahu alaihi wasallam ida uqimati as-salah fala salata illa al-maktuba rawahu Muslim. Inhati niya ahkam na isang makawa taraindi inikitawang ko nakakadto na pa masjid timinog na isang bahayang inhang kahaupuan niya nagkamat na muaddin nabukong mo nakakunahan magunukaw sumunat at tawakan magsunnat kaw napila inikaw direct na kaw magtumakat magtuy-tuy pa uno pa imam sabab may ta nagsabay Rasul sallallahu alaihi wasallam
wayroon na sambahayang mapuas din sambahayang sambahayang maktuba at awakan amun sambahayang wajib amun niya unpiag sa sambahayang sim mga imam. Suray nga sabab yan, aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan tattap in kita subay mga yuhalaw midayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin akin niya, afaman syaraha sadarahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Wa kama qala ta'ala aidan, aw man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Ay ilman wa hadaya aw ilman wa hadaya wa tahqiqu fi ma'na an-nur anna an-nura mudharun ma yunsibu ilayhi. Inhati niya in kita manusia na tetap kita na ngayo buot na ngayo karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin hidayat tatap salama-lama tawag may ta na in manusia bang siya liyawong sin Allah subhanahu wa ta'ala na wayron makahidayat kanya bisan pahisyo malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam na tumtumun nato amok deng ha mga akriba akarib niya masuok kaniya masuok kaniya amaun niya masuok kaniya amuin kalalasahan niya amuin nakatarbiya kaniya deng ha kasibik-sibik kaniya nawala nakasud pa kain wala nakasud pa ka Islam dahil nga sabab yan, nanaog, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasa. Ning khitab ini, para sallallahu alaihi wasallam. Sa muna tuod Muhammad, na di ka makahidayat, ay siyo kabayaan mo. Ning kabayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ning katansin masuk kanya, malaingkan mayroon, malaingkan idinding Allah subhanahu wa ta'ala. O Muhammad, di ka makahidayat, ay siyo kabayaan mo hidayatan. Malaingkan yan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Malaingkan tupot Allah subhanahu wa ta'ala imaghidayat haipon niya di ning kabayaan niya hunun di ning kabayaan niya hidayatan. Suray nga sabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala impagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sim mga sahaya sabab sim mga rijiki katan ini ni Syamil impagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sinhika layo muray nga bala impagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab deng hikaluag sin rijiki mo impagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab day sabdakula deng hakalayo muray nga lawom kasusahan sabab may ta intao masuok siya pa Allah subhanahu wa ta'ala bang siya ratungan problema pag uno yan to panisting ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala ipagpapasindusan niya hasupaya sadya umuno, hasupaya sadya tumaas in darajat niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakawata na kaina ay ilayha liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'auna wa tuha wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Makawata na isabda hindi aun ding ha mga kaibanan bang sila madto pa masjid naguus-us habang man sila makaabot hambuk raka. Aun waktu yung mga yadto na liyangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakit talong na makaabot hambuk raka, nagduruko na. Inati na nakawa mo yung panagnaan sinuno yadto, surot na inati na sakina, amun bukon ko nag-uusos. Inati na bang kaw madto na, mang iabotan nagduruko. Inati na makaabot ka bang diindinin abutan mo. Inhati niya, makaabot, makauno ka, makaakad ka hamang aturan. Sabab may ta, inaki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fala ta'tuha wa antum tas'awna wa tuha wa alaikum bisakina fama adaraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Yan ha page 34 yan iri taas niya. Inhati niya wa idza uqimatis salah fala salata illa al maktubah. Inhati niya ahkam sa inirunay ini wayroon na lang ta salatun nafila at kala timagna na isang bahayang. Inhati niya bang sa upamang pagbaba na to mao nagsasambahayang na namukon na inding ha mga katutan yung long ta na sumunat na ako tahiyatul masjid. Inhati niya ba long ta karayawan. Inhati niya ondeng ka mga kaibanan tadunnuna annahu ta'khuduna ajar walakinnahu ta'khuduna al-ism. Inhati na ondeng ha mga kato mga maimangkan na long na magsunat ako karayawan. So tumtumon na to na aun yan kanya pa kanya long ta rules. Di kaw manjari inhati niya na aun yan bubutangan niya. Inhati na sumunat ka hawak to paguno hawak to pagsusunat. Inyaw magsambahayang na nawala naroon nakabutang in maudi at awakan in lugal sin ahkam niya. Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah.
inhati niya bangsa upama timindog na insambahayang na wayroon na sambahayang uno sunnat malaingkan amurakuman insambahayang wajib amoy tinukon sinikaw. Hada hadisun fi sahihi Muslim wa ma'nahu annahu la yajudu syuru' fi nafilatin idza uqimatil farida liman arada as-salah ma'atil qal jama'ah. Inhati niya wayroon na ring hamanga manjari hinangon sinsiya bang yaon timindog na inuno timindog na insambahayang wayroon na hinangon niya sambahayang sunnah sabab mayta timindog na insambahayang farida. Wa ba'dul ulama yara batalan an-nafilah walau kana dakhilan fi qabla al-iqamah huwa qaulul qawi. Ang parang nga kaibanan misan ka umuno si mambahayang insambahayang mo yato batil. Inhati na rin na siya unuhon di na siya taymaon. Di na siya taymaon walau kana dakhilan fiha qabla al-iqamah wa huwa qaulul qawi. Misan sa upama pagdatong mo yung long tabi mga minute dakuman ang pabila ko sumambahayang nari na. So upama yabutan ko nag-uno at kala yaon baynahu wa baynas salal mapruda nari na ko manjari umuno sumunat. Sa mayta bangyad tulong na si mambahayang pakawin sa bahayang musunnat yadto. Uno na siya batil na siya. Unin hati niya di na taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa qaulul qawi. Inhati na inhimumungan yadto amo yadto inuno niya qaulur raji. Inhati na amo yadto strength hadith atawakan laong ta amuin biya mga malagbo uno malagbo basis niya. Wa idha atal masjida qaddima rijlahul yumna. Na ini ahkam na isablong ta inhati niya bang ko sumud pa masjid yaon opposite sin pagsud pa CR bukon ka. Inhati na bang ko pa CR no? Left. Bang ko pa masjid? Right. Inhati na kuan dirihil dihlan sin Allah subhanahu wa ta'ala ahkam. Inhati niya unahon sin kita inisud ta si kidampal pato ufid dukhul bangkaw sumud palaw masjid wa qala ini pamungsin ikaw bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli. Inhati niya na dua araron na ini. Inhati na bangkaw sumud namang hindu ako fa Allah subhanahu wa ta'ala bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli. Inhati niya adab dakula adab sarayaw-rayaw dirihil-dihilan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang parang kayamanan siugpatan nila waftah li abwaab rahmatik wa idha kharaja qaddima rijlaihi al-yusra qala dhalika ila annahu yaqul waftah li abwaab min fadlik. Inati na bang kau gumawa na ipapaunay sa binuno mo insiki murampal palawa iban pangindua amo sin waftah li abwaab min fadlik aw waftah li abwaab fadlik. Inhati niya rin na ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na amuyad tuin mga adab, amuyad tuin mga aturan, amuyad tuin biya mga aturan bangkaw madto pa masjid na amunain nasabot na to kainayad to badalan min qawli inda dukhul waftah li baba rahmatik wad dalilu ala istihbab hadha dhikr inda khuruji min al masjid hadis Fatimah radhiyallahu anha as-sabiq. Inhati niya na mga yadto aun bisis aun dalil din kan Fatimah radhiyallahu anha amuin anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na dalil makawa na to yadto ingyad to katan masyru. Inhati niya na sahih atawa kan deng tuud ha kaul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma rawaha an Fatimah radhiyallahu anha. So mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga yadto au pu dasya au pu dasya in adab na insyaallah subhanahu wa ta'ala na ubos magsambahayang makawa na tuin biya mga sipatus sala supaya na amuin makawa na tuudin kapaid dahan sindumyan amuin sarayaw-rayaw dahil nga mga siyabot pasin ulama sugpat yadto di ijma'il ulama ala anna al-yusra yabda biha fil umurul mufaddala wa min dhalika al-khuruju min al-masjid. Inhati niya na siyabot si mga ulama na asal papaunahon ingkatan karayawan na suway kita mauno biyak sa kita hapanagnaan niya uno siya dampal pakain patuo siya amuyad tundeng ha mga uno lawiluwa na sibu dakaw kumaon sibu dakaw dumuhal na sumud pa masjidin hati niya deng ha mga mufaddalawihan karayawan at tawakan asal amuin hajat ta na paunahon ta sa inuno paunahon ta intuo kumaon matugkaw kid mura patuog sumud kaw pa kuan mo lawiluwa karayawan pa masjid unura siya unahon mura siya indampal patuog. Wallahu a'lam bissawab. Murah-murahan
biya pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadjian ta aw po dasad ko in biya mga babul masiyo ila salah tupot yad ko rin nga mga adab aturan na supaya makakawa kita karayawan misan tagwa ding habay amuin masi-masiin karayawan niya un dirihilan barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil sadya kita makasud pa masjid murah-murahan in pangadjian nadto mahinang tasya ikaganap sin timbangan karayawan na hadlaw akhirat iban mahinang sabab ikaampun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga pardosahan nato subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي تصح الأسماء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تمسك بسنته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. أيها الإخوة salagbo-lagbo pamuji iwan pagsarang sukul sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nikmat salagbo-lagbo sa rayaw-rayaw Diyos niya kato inday nga mga sifat suway na to di kalupahan sa Allah subhanahu wa ta'ala yari kato amo na in tumunay kita niyo sin mga ibadat alawat sin matlub tunay na to in mga ibadat haamuin habubutangan niya on waktu in kakahinang sing kita niyo katan in panghati atawakan in panganal na to pagkasya karayawan na long na to na tay mauntasin Allah subhanahu wa ta'ala tumtumun na to in syara in ahkam na aun katan bubutangan niya wala siya ini biutang atawakan syara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laway ring ha Quran iwan laway ring ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min babul mazid mang kita mag-iyan sunnah na aun ini sala sa majal atawakan aun ini long tabya tu halom niya inhati niya bang kita mag-iyan sunnah ini general meaning niya ahkamu syar'iyyah bang kau imian sunnah aun siya pag-iyanun sunnah al-fi'liyah bang kita imian sunnah aun kita mag-iyan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi'liyah bang kita imian sunnah aun yan long ta sunnah qauliyah bang kita imian sunnah na aun yan sunnah takririyah amo yan indeng ha mga ahkam na bang kita imian dalil na ahkamu syariah na mataudday sabsiya diutang-butangan day sabsiya aun yan long na dalilul umum ala sihatihi bang kita imian kita long ta dalil na in general meaning niya dalil uno makakadto ko hamok da wayron man jari tay pagdalil amurain uno amurain Quran iban sinuno pa sunnah hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno pa bang kita imian long ta dalil na hamok dayan to amurain uno Quran iban sin hadis sabab may ta piarasin Allah subhanahu wa ta'ala ni moging Quran piya pag-akad na iban sin hadis inhati na yung Quran in tafsir niya hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayron nagbayta biya din ning pagsapo wayron nagbayta biya din ning pag-air sa tiap silan na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya din ning aturan sin pag-air siyabut sadya unoy halom sin Quran wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bayn
Amurayad to, siyabot yad to, umum siya. Inhati na wayron tafsil yad to makawata. Malaingkan kawakan mo siya in tafsil sin Quran, amurain hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal. Jari niya, bihaon na sumud na isab kita pa sa lagu-lagu at tawakan sa rayaw-rayaw pangadjian. Sari di suway in mano siya na daing hayaw, payaw, daing adlaw, paadlaw, na suway aun changes long sim bahasa sim kabuhi niya sabab in kita niyo kataan sibu da malugay sibu da masamot in kita niyo ni kataan na aun tiya takaran na to dami ring sim pagtakad na to bangko nurumatong intahon magbikison kita niyo pahula sa lagu-lagu tiya takaran sim kita niyo kataan amo rin mamait kita niyo ring hatin niya so in sarayaw-rayaw mano siya daing adlaw pa adlaw in hati niya biya simpagtungod niya sin tubig hakalon, bukon niya siya sa uban. Inhati na, impagtungod na sin tubig siya sa uban, misan da biya din intig, da di niya mahipo. Sa misan pa'y sa biya di inluhay, hatawakan biya di inin tuto sin tubig at kala yukab mo siya. Pagkadto mo, pagkadto mo paliunan mo yon hipo siya. Katumtuman tayo masa, long taman jarita sa ipagdalil, o makto kamaasan sing kita rito haula, na magpanungod sila paniti impagtagtuan. Kaya nga tansa ni Kabij. Hinati na manungod kita paniti, rayang sim mahapon, pagkat tumupamahinaat, tipo, tuwaning galon, amuyad tin mga ubat, tu da siya. So biya din nin mano siya, day nga adlaw pa adlaw, so way on pipindahan niya. Hinati na, misan da hamuk ayat, mamemorize niya. In mga sila sahaba ridwanullahi alaihim, la yatajawajuna aya o ayatain. Kulla yawm. So may di sila magpaliuray nga amok ayat parwa pato sa hingga kapag unuhan nila. Kapag anggaw taan sin sila. Inhati na rin nga adlaw pa adlaw sin kita makamimuros kay hamok ayat pagikarwadwa. Inhati niya onsungan sin kabuita. Bukon bang kita matibot at tawakan, maba kita mga pagdipaloy nga tawa sumunod. Kuhan na isab. So ha kita manusya, aun kita paguno. Aun kita pag-overhaul katan sin iman ta. In akida sin salaf, in maksiat, ikauno siya. Ikalang masin iman. In karayawan maghinang ko sin ibadat, ikasung sin iman mo. Suri nga sabab ini, amo ininding nga mga miftah sa lagu-lagu. Amo na yung pagtuntot sin ilmo. Di nga sabab yan, pagkaimbab ini, amo na inin, launta, liyawayan sin kita niyo katan, nakawa tayo di nga paglano, di nga pagsutsi, nayari na kita niyo sa lagu-lagu. Amo na yung sipat sin sambahayang. Sumud na kita ini ka, pasipat pagbahasa sin sambayang, sipatos sala. In sipatos salay ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na mataod sumud di ahkam halaw niya. Sumud in wajib, sumud in rukun, sumud in sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Ala kudratihi. Sumud in katandun halawm ini sabab mayta na amo na ini in panagnaan lawang ikasud si manong siya palawm sin sambahayang. Muna basta hunta mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha qama ila as-salat qala Allahu Akbar. Amuyat yung panagnaan niya, apabila in tiap-tiap manusia sumud siya palawm sin sambahayang, wayron hinangon niya ron dakay. Hinang niya uno-uno, makbasa sin inawal na jinis. Law naon ilmo hiapo, suway ko pasuron muna ini. At tawakan ang pangadji hiwapa, suway ko pasuron halawm sin sambahayang. Banglong marik kumulatok, di ako mulog sin takbir. Allahu Akbar. Banglong narik kumatingog tuan, di ko wayron ko way pakaulong na miyabot, ayaw ko humulog takbiratul ihram. Amo yan yung mga pangadji, hangkan dihi katunay. Tumtumon na to yung sambahayang mabugat siya. Di kita makajari magdasa, uno ka, kita indahon sin sambahayang. Bukon ikita indumasin ibadat. Sa ibadat, ikaw indahon. Inhati niya, gairan kaw. Bangkaw halong kalongan, ingkatan di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, guide kayo mo pakarayawan. Uninhati niya, wa idha qama ila as-salat qala Allahu Akbar. Hinhati na ron ini imma na sin qama aw qala Allahu Akbar. Amo na mamong ko sin takbiratul ihram. Takbiratul ihram lianna hadha huwa thabit anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nen ari sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Darang sa upa may pagsambayang mo wala biya sin pagsambayang si Rasul na yaw na kumagwat-wat yay ma. Bangkaw nagsambayang biya unique. Yung pag-ibadat mo, pagsambayang mo, nawayroon tuwan, hadlaw akhirat.
Ha? Bang yung pag-ibadat mo, yung pagsambayang mo lawilo ba? Wala miya kada kabayaan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini ko nagpayunit ko sin kabayaan mo. Ang kansa misan ang manawag-tawag magtuntut ilmo ulaw mo, dukaing na sila, masya Allah. Ha? Inhati nari da ko mong tumawo. Lianna hada huwa thabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na huwa thabit. Amo na yung kala Allahu Akbar. Unin hati na sin Allahu Akbar yan. Qala shaykhana. Ha? Qala shaykhana Muhammad ibn Utsaimin fi Syahril Mumti. Kawakan nyo yung kitab, bang kita nyo mawa magtawsiah, at ka magtawassuk sin umur, na kawakan nyo yung kalima Allahu Akbar, yat wa Syahrul Mumti, in syarh niya. Unin hati niya, ma'naha anna Allah Ta'ala akbar min kulli shay. Kau ni kuno, humulog ko takbiratul ihram, wayro uning katana dunya. Tamay tain ialok mo, akbar min kulli shay. Pagka-imen na kau Allahu Akbar, nagkatingog yung silbo, maray asawa ko. Atawa ka mga ka-take-smith ko. Hinati niya mo kung pamalagbo kayo min Allah subhanahu wa ta'ala, ang paligat mo. Hinati niya, nung si mas ka to, amo na sad to ka, bitch, yung pagyanol na nasubay tumakiktik. Sabab may, malagbo kayo min unahan mo. Misan pa unay si masaw kayo mo harumi, tiyap Allah subhanahu wa ta'ala, khalaka kulla shay. In Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapanjari sin katan. Ha? Unin hati niya, tiyap sira ni siyo, tiap siran Syekh Utsaimin rahimahullah hal kitab niya Syahrul Mumti, ha? Ma'naha anna Allah Ta'ala akbar min kulli shay fi dhatihi. In Allah subhanahu wa ta'ala malaggo day katan malalaggo. Hajat niya. Labang kita magsabot sinjat tupot Allah subhanahu wa ta'ala makaina. Di na ko makadalilong taon pagkasabot halom sing Quran yadullaha maglula. Di na ko mandali unin lima sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba sing lima ta? Tupot ini kau kimahakad aun lima sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala makakita ba din mata niya ba si mata ta bulat atau kanda sinilong atau basing tenga ta puas na yan tutupot mo inuno mo inyakin mo kimahakad kau. Inialok mo Allah subhanahu wa ta'ala akbar min kulli shay'in fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa kullama tahtamiluhu hadal kalima min ma'na qala azza wa jal. Inhatina syamilul ma'na anna Allahu akbar unusya wa ma qadarullaha haqqa qadri. In Allah subhanahu wa ta'ala tuput siya makaingat sing kudrat iradat niya. Ha? Tuput mahasud si maha tinggi adja wajal wal ardu jami'an kabadtuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Na mga ini kawakan nato siya ini hasyarah unusya Syahrul Mumti bangkitan nuray sa maba magtawsiya madto kita no patafsir hi Imamul Baghawi rahimahullah atawakan hi Imam As-Sa'di rahimahullah in katan ini on siya ka translation pa English. Ha? Inhati niya bang tamawa tawsiyaun atawakan laung ta tafsilan paluahon na yan yung mga kitab nila. Hari kita malawon sa may ta matawad hamasabihaon. Amoy magtafsir kita sin akal ta. Ang kansaon magtuk akalan ting manusia. Waylong na ininatidwa na magmumulungan. On waktu in kabayaan nila amat kinakarunta. Muko na mong kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari mga kitab siya sarasin mga ulama. Dita sila waitaan. Long natuan yari. Inhati na on waktu malawang tanim manusia. Amo natin pag-ianong dalun mamudil. Lawang nakaw sa nang lawang pakaw. Di pa mamarahi ikaw nin na lawang sa nangamit pa kita kabin. Manglawang pa kita pamano siya. Suray nga sabab yan ang kansay pag-ibadat ta. Wala sadya siya imam mo salama lama. Intana, nari kita tumalasing kasabunalan. Amo yan tintapsisin uno, Allahu Akbar. Ha? Amo yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa, watusanna hadihi takbira, takbiratul ihram. Amo ni maklum kato. Bang kita yan, Allahu Akbar. Kulangin makaingat. Uno yung Allahu Akbar yan. Kalau sinsipat sin sambayang uno. Di ta kaingatan. Sa imaklong kato, ano yadto? Amo na nuno? Amo na yung takbiratul ihram. Ha? Amo na yadto yung maklong kato. Watusamma hadhit takbira, takbiratul ihram. Inyan lang namon Allahu Akbar. First naman sumud ka, way nabasakon mo, way nahilapal mo. Ha? Sa matan na to, bang kita yun, sa mawa, sa magpaladyo, madto kita nung pakitabisyo. Ha? Ibnul Qayyim ingan na, Zadul Ma'ad. Ha? Bang mo ini, kawakan mo rin sabing tafsir sin Allahu Akbar, hafadail niya yadtuha uno hazad al-ma'ad uno ilaw na wa tusamma hadhihi takbira takbiratul ihram qala fi kashafil qana summiyat takbiratul ihram li'annahu yudkhilu biha fi ibadat yuhramu fiha al-umur
al-ihramu ad-dukhul fi hirmati la tantahik aw la tunhaqi. Yanan nyo lang na may ta sangyan ng takbiratul ihram. Sa may ta yaram na ingkatan doon halom sin takbiratul ihram. May ta di na ko manjari parkala dunya. Di na ko manjari lingiun mo pa inuno masasat ko sin parkala umurod doon na sa may ta yalok mo na siya buta kainan kabir min malikul muluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sa may ta pagulog mo naman sin takbir kadto inyo kuno sipat pagdunya. O nakto man ko makaalop ka mga kuan yung mahang ko makaalop ka mga malikbihan man ko nakaalop man nakto ko natuhod may mamidpid. Sa min bang ko salamon magpay pinlima mo. Nabi din na Allah subhanahu wa ta'ala mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala inalupon mo. Bang kita magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala biasin sa kaulaw nakikita tayo Allah subhanahu wa ta'ala fa illam takun tarahu fa innahu yarak bang muwar nakita in Allah subhanahu wa ta'ala hitasdik mo hay tikad sin ikaw kikita ko sin Allah subhanahu wa ta'ala inhati na rin ko makahinang sin sa kulaat bisan ko tumapok pa kay sabay ta asalik tikad pangandar sin ikaw kikita ko sin Allah subhanahu wa ta'ala ta'budullaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maklum yat kataan amo yat tin tafsir suno al-ihsan. Uno pa siya niyanan yat tulong na siya takbiratul ihram sa mayta yuhram aw yudkhilu biha kullu ibadatin yuhramu fiha al-umur. On waktu na liyangan ning kataan din doon bangkaw nakauno na nakasud na kaw patakbiratul ihram. Aon din doon mga tiyagahan amon di mapatut iwan di manjar hinangon. Amo yat tuinuno amo yat timpanagnan niya. Wa idha qama ila salati qala Allahu Akbar. Apabila kau sumud na palamsin sa bahayang na wayron na kimot-kimotun muruay. Wayron na mga hilapal muruay mapuas deg sinawno. Simple mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ring sin pagsud mo pasapan man ko yon imam at tawakan man ko mamong pumulog ko magtusin takbiratul ihram Allahu Akbar. Wayron na mong pagpid at tawakan lumuwak pa ko siniko. Okay, masipong yung kaya ba nagbasketball. Inatin niya mahayang matampal katukataan yung pag-ibadat inati na bukon siya mahunit bukon siya sa maluhay sa mahunit siya mga tao ay panghati maluhay siya mga tao tara panghati pa Allah subhanahu wa ta'ala yajharu bihal imamu wa bisairit takbir liyusmi'ah man khalfahu wa yukhfihi ghayruhu amo yan yung sumpat niya uno yan, inhati na patanuon mo. Kam makawa tarun ini, tumtumon sing kita nyo katan. Nanaukin sambahayang first jahriyan katan. Uni maksud? Uni maksud may ta jahriyan? Sabab may ta hasupaya makaingat. Makaingat inwala pa nakaiingat. Hasupaya makahati inwayron panghati. Uno yan to, yajharu bihal imam wa bisyairit takbir liyusmi'a man khalfahu wa yukhfihi ghayruhu. Nayarin sugpat sin wa yukhfihi. Unin natin yan na ini, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yajharu aydan bisyairit takbir. Inhati niya, patanugon mo. Patanugon mo yung takbiratul ihram. Patanugon sin ikaw yung takbiratul ihram at kala matanog siya yaun. Inhati niya, hasupaya karungukan sinuno bangkaw imam sinataykod mo. Karungukan. Inhati na bang inuno bang saupama inbasahan na yaon dahriyan napatanukod mo. Na bang saupama isablaw ta imbasahan niya nakasisipok nari na ko magpanjari magpasipok. Injuhor matanog. Matanog ha? Imagrib nakatatapok. Kurik ka na? Mali. Mali. Tanog. Imagrib matanog. Injuhor nakasisipok. Inati niya bang nakasisipok yung pagbasa mo. Bang matanog suway mo patanugon. Nain Allahu Akbar niya asal siya ingkari asalin niya mauno siya matanog yung pagbasa. Hasupa yabang kau iman karungukan sin ma'mum wa yukhfihi ghayruhu. Inhati na sin wa yukhfihi ghayruhu, inhati niya bang masipok, napasipukon mo siya. Bukon misan sambahayang duhlat tura ko nagpatanog si Fatiha. At tawa kamang sambahayang asayat tura ko nagpatanog si Fatiha. Long natuan na. Supaya ba isab nila karungukan? Allahu Akbar. Gabi amin pagsambayang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At inaon sara.
Natin na ahkam mo. Ha? Yung mga yadto na suway kita lumayo din mga bi'ahad no? Bi'ahad farkala. ويخفيه غيره أي يخفي التكبير غير الإمام من المأموم والمنفرد فلا يجهران لأنهما يحتاجان إلى إسماع غيرهما. Sabab may ta, mang saupa man nagpatanog pa yung ma'mum. Maglamu kayo. Ingwa niya maglamu kay. So pa mapagan mo Allahu Akbar, imianday sabihin imam Allahu Akbar, ay ma'mum Allahu Akbar. Arinak ka mo magyungugit, inhati niya, wala dito ha, wala dito. Inhati niya bang matanog, na hasupaya, karunguan sinhatay kun. Nabo ko muna sa patanog, natin yung naduay ni ma'am. Amo yan inahkam, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Uno pa, pag ubos mo himulog sin takbiratul ihram, amo yan pinuno, sipat panagnaan. Uno yung sipat hikarwa, yarfa yadayhi inda ibtida'i takbir, ila khadwa man kibayhi, o ila furu'i udhunayhi. Ha? Inhati niya, kung ko magulog takbir, kung narap diha. Ha? Wala ko nakakadaturan. Inhati niya, buhaton mo yung lima mo. Ha? Buhaton mo yung lima mo, tungod duwatay nga. Inhati niya, bukun dito hataas, bukun bihaan. Di siya. Inhati niya, ha? Haturan mo. Ha? Amo yan tinding ha mga sipat. Pagkain siya butay ni babos sipatus sala. Ha? Inhati niya, yarfa yadayhi inda ibtida'i takbiratul ihram. Inhati niya, amuradya panagnaan. Mangkaw tumag na sin takbiratul ihram, buhaton mo yung 25 mo, tungod sintay nga mo. Ha? Tungod sintay nga mo. Ha? Lima ruya al-Bukhari wa Muslim, an Abdullah ibni Umar radiyallahu anhuma qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha qama lis-salati, rafa'a yadayhi hatta takuna khadwa mankibaihi. Ka riwayat Umar radhiyallahu anhu, Ibn Umar radhiyallahu anhu, ang buksay ni ring mga sahabi mataod i-memorize niya hadith. Pag kami wala piyang lupahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Umar wa si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siya ini ka number 2 mataod memorize hadith. Ibuhanin hadith memorize niya. Ha? Impanagnaan ding mga top amo na Abu Hurairah. Siya yung number 1 matawag memorize hadis. Ini karobang kami wala piyang lupa na muna Ibn Umar. Ha? Hatta takuna khadwa man kibaihi. Inati niya, amoy antara maun tumupad pa uno mo, tumupad patay nga mo. Ha? Thumma kabbara. Ampa ka umuno, ampa ka imian Allahu Akbar. Ha? Nabukon na isang pitan ba? Dilong na tuanin niya. Biya din tuanin niya. Pangasuko. Mulong na kita law na takbir, nakapakainin niya. May ten niya, di paglapal. Di, ha? Di, nayad to nasal siya nakasusuda, nakakawata na yad to, ha? Summa kabbara, ha? Ampa na kawimian, Allahu Akbar, ha? Allahu Akbar. Ha? Makarwa ka to, atau makato? Minsanda. Ha? Allahu Akbar. Makaminsanda siya. Fa idza arada an yarqa fi'la mislahu dhalik wa idza rafa'a aw ar-ruku' mislu dhalik wa yaf'alu dhalika fi as-sujud. Biya day sabhad to. Inhati niya bang kautimidog atawa kan rumuko bang kita tidali man kita Allahu Akbar ha. Oh kuno. Oh ka ha. Bang kita tidali man kita Allahu Akbar. Sabiya. Biya pa. Ha? Di na. Sabi Allah. Kuana niyo, parayawan yung kuan. Parayaw na pagkuan. Ha, bang kita may tidalway na pag Allahu Akbar illa lirruku was sujud. Sa amurain rumuko kau, iwan sin umuno, iwan sin sumujud. Amurayad tuin masabut min Allahu Akbar. Ha? Wala yaf'alu dalika. Ha? Walima ruwiya al-Bukhari wa Muslim an Malik kawanuin hadis ini Ibnu Hawairis أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. الرسول صلى الله عليه وسلم bang siya magulog sin takbiratul ihram o naktulong na napagkudda na nintayngan niya. Bang siya magulog takbir atawa ka magtupad, atawa ka tumungod bihan. Bisan buko na ayo isad ko sa bihan. Ingandeng ha mga aturan. Hinati na pagka tumupola unique long ni pagulog takbir. Aman tumaray sahid. Yung katok mahilig ha unique. Ha? Yung kahiligan sing katok bang unique yung pag-ibadat. Ibalaw na grabe lang yung pag-ibadat na. Hilingkudan siya.